ngasisu hanagi matawgam Quran Karim gi matik magun singi matanga hadis taraga mukpun khangmanarasai yankhai mathoi suba hadis Hazrat Jundub radhiyallahu anhu nahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirame kanagumna sura yasin Allah ne yabina bagidam numidang de solbade mahak magfirat tawbigane yankhai ni thoi suba hadis Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nahai aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagi taja huwe kanagumna numidang khudingi sura wakya solabade lait lairb lagnaroy yankhai humdai suba hadis Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahai Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nahai birame Quran Sharif to wahi pareng kuntrana sabaw Sura ma yauri hairiba sura asina mahapu soliba mi adugi guna kokpi na tattana haizai amasung mahagna haizabadagi soliba mi adugi guna sing kokpi hairiba sura adu sura tabarakallazini yankhai mari suba hadis Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nahai sahabi amana kabaramagi mathakta dambur khalamme mahang mafamadu kabarni haiba khanglamde khanghodana kanagumba amana mafamadu da sura tabarakalazi swan batarame mahang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi manakta laglaga hangachai aina mafam amada dambur khalamme mafamadu kabarni haiba idi khanglamde khanghodana kanagumba amana mafamdu da sura tabarakalazi loine swan batarame Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na haibiragi Sura se Allah ki azab tagi thingba amasung kabar ki azab tagi kanbigidaba sura ne yankhai manga suba hadis Hazrat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nahai kabar da mayyat ki mai kaida khuyarom dagi azab lagi madud mahaki khong na haigani aigi mai kaida lakna banangi lambi leite maram di mahang sura tabarakalazi tattana solame Masig matunga thabang natraga puklom de azab lake madu thabang natraga pukna haigane aigi nakal de nang changlakna lambi amata leite maram di mahang sura mulk tattana solamne masig tungda lukhum lom de lakna bahonna rake madu kokna haigane aigi nakal de changlakna nangi lambi amata leite maram di mahang sura mulk tabarakalazi tattana solame Hazrat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nahai Masi kabar ya za thattana thamba surane Taurat sura asigi maming sura mukkawi kanagumna masibu numidang de solabade achauba sawab mahanga tan sillabane yankhai taruk suba hadis Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahai birame kanagumna Kayamat ki numit mahaki oigadaba saktam madu uningbagi apamba leirabadi Sura iza samsu kuwirad amasung iza samaun sakat songadabane Maram di sura sing asidaw kayamat ki numit thoklagadaba thodok sing bayan tawri yankhai taret suba hadis Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahai birame Sura Izazul Zillat Quran Tankhaya Magamane Sura Kul Huwallahu Ahad Quran Ohum Thokpagi Amagamane Amasung Sura Kul Ya Ayyuhal Kafirun Quran Mari Thokpagi Amagamane Kanaba Quran Karim da Miyoybagi Dunya Amasung Akhirat ki Punsi gi Maramda Wafam Bayan Tawri Sura Izazul Zillat Akhirat ki Punsi Am Marik Chumna Bayan Tawri Marmasne sura si Quran tankhaya magamane haibane Sura kul huwallahu ahad pu Quran gi ahum thokpagi amagamane hairibgi maramdi Quran karim de hiram ahum palli thodok wathok sing taw natraga tawganu haiba hukum sing amsung tawhid mapu amatani haiba wafum sing Sura asida tawhid ki bayan awang bathakta palli Sura Kul Ya Ayyuhal Kafirun Quran gi mari thokpagi amagamane hairibagi maramdi Quran karim de tawhid nabwat ahkam amsung thodok sing hiram mari si lawkhatlabadi Sura asida
तौहिद की मरम थाक वांगना बयान तौरी आलिम खरगी मत सुरा सिंह असि कुरान तंखाई अहुम थोकपुगी अम्मा अमसुंग मरी थोकपुगी अमगा माने हाइरिबिगी आर्थदी सुरा सिंह असि तिलावत तौबद कुरान तंखाई अमा अहुम थोकपुगी अम्मा अमसुंग मरी थोकपुगी अमा तिलावत तौबगी सवाब फंगनी हाइबने यांखै निपान सुबह हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमे नखोई मनुंगदगी कनागुमन नुंगतीगी कुरान करीमगी आयात लिसिंग अममम तिलावत तौबगी पांगल लैरोइद्रा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नंगचे आयात लिसिंग अममम सोनबगी कनाद पांगल लैगनी हाइबिरगी कनागुमन सूरा अल-हक़्क़ मुतकासिर तिलावत तौबदी ngam-loidra मस्गी सवाब आयात लिसिंग अम तिलावत तौबगा माने यांखै मापन सुबह हदीस हजरत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इंगोंदा हाइबिरमे कुल या अय्युहल काफिरुन सोलबगी तुंगद कनागुम्बा मद वरी वताई तौरमदन तुमखो मरमदी सुरा असिद सिरकदगी लापथोक पोसक यावरी हुम्फू सुबह हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हाय सहाबी सिंगी मनुंगदगी सहाबी अमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरगे हो फुलाना नहक निका तौरब्रा महंग खुमजरगी या रसूलल्लाह निका तौजद्रे अइंगोंद निका तौनबगी माल चांगसु लैजदे हाइबदी अई लाइरब मिसकने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरगे नहक सूरा इखलास फादब्रा हंगचै होई फाजे हाइबिरगी मधु सवाब की ओइना कुरान की अहुम थोकपगी अमगा माने अमुक हंगबिरगी नहक सूरा इजाजा फादब्रा हंगचै होई फाजे हाइबिरगी मधु सवाब की ओइना कुरान मरी थोकपगी अमगा माने हंगबिरगी नहक सूरा काफिरुन फादब्रा हंगचै मधु सु फाजे हाइबिरगी मधु सवाब की ओइना कुरान मरी थोकपगी अमगा माने अमुक हंगबिरगी सूरा इजाजुल जिलत फादब्रा हंगचै होई फाजे हाइबिरगी मधु सवाब की ओइना कुरान मरी थोकपगी अमगा माने अदुना निका तौरो कानबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न असुमना हाइबिबगी मकसद ती नहांग ने सूरा सिंह असि फारबनिना नहाक लाइरब मी नत्रे इना खुनबनी मरम मसिन नहाक निका तौफम थोकी नुंगसिरबै चिलिनाव सिंह ngasigide asi fawden khangminarasi mathangi tangkakta hadis taraga mu punna khangminasi nungsirabai chilinaw sing na hadis sing asibu musalman ichilinaw khwai pumnamakta share tawbiduna makhoi busu khanghanbada saruk yabiyu Allah Taala na kai khudingmapu hai jakriba hadis khara sida amal tawbungambagi pangal thona adu pinabi oisano